Welcome to my YouTube channel, Mizoram Education of Voinang Kanti Ledon, District Social Welfare Officer 2023. Nimina in exam John reasoning le arithmetic section. Can analyze dona analysis video ani chuan enjoy do chuan enjoy thenia. Okay, reasoning special class to pom dona reasoning concepts the poke man ka shil don chu. Okay, nangmani ponensianga it will play a very vital role in your upcoming examination. Hemi reasoning question ania select a suitable figure from the four alternatives that would complete the figure matrix. Okay, tiang question yang tin nge kan di lang entia sol tur point chuang lo hemi engtia ti tur nge ti chuan ta hian thil pakhathan notice teu ta hian mo thil pakhat notice ula color ka thlak lokanga eng color nge ka manang. Okay, black kan ma. Okay, and teu hemi first diagram ania hemi second ania hemi third ania tro ta hian apathum na hi pakhatna le panina a common in shathia mem a omzia chu in muam hei third a hian engthil nge ti hian circle oma chon hata dot a oma chon he ti hian a omtro in mu ve thonga hemi thil hi hei heta po hian a om. Okay, omzia chu hatan ka draw nga ti hian ka draw china mo ti hian a om tro second hi hei in muam hemi part hi hei in muam chu tiang bok chon first a po hemi part hi om hei in muam hei hemi hi hei this one in muam hemi part hi so omzia ber chu hemi part hi hemi portion hi second a po oma third a po om chu tiang bok chon hemi po hi. Okay, hei hemi hi ti hian a oma ti hian hemi thili second a po a om chiang lu tu khain muam hei om chiang lu tu hemi portion hi hemi portion hi hemi portion hi mo chu tiang bok chon hemi portion hi first diagram a po hian a common in shatiam hei ti hian third row a hian an chin teu third row a chuan hemi hi chu kan eliminate thei ngatinge achan chu first a om ve re leine first a chon helama hoi dei lom chumi wang chon hi kan answer ani thei lo chu tiang bok chon second po hi first a omami first a ti hian chon omta se emo ti hian diagram entinan hemi diagram hi ti hian chuan ni ta se hemi hi kan soi thei don masing chumi tur chuan entinan ti hian han ni le ta se second po hi kan answer hemi hi ani tur. Okay, a common lo shima chu tiang bok chuan hemi 4 na po hi circle omatiro circle turin heta common omangai circle omangai masing om chuang lo dot thinia heta por dot oma chon heta por dot oma chumi wang chon answer will be option number C is the correct answer. C omzia chu 3 na hi correct answer ni don voi khat ka soinon lenga all samdain ai brief the win kan shilang chawa a omzia ber chu apathum na mi hi first le second a om ngai pathum na enge om circle oma hei pakhata first a po ma second a po oma chumi zwa achungami hetia karwang do hi hei first a po ma second a po ma so enge kan shia tiam chu third figure hi first a le second a om ngai turani chumi thil chu enge om wakanga hemi dot thi ni mai hemi dot hi heta po oma chuan dot hi heta po hianom. So your final answer and the most correct exact answer will be option number C. Dona question number 18 hi kan solve le dona nuama tiang question 18 hi ang tin nge kan tiang heyan ru SCENT ania chuan enge accord ti chuan UOFD ani engtin nge hemi hi allow ni thai mitam ta gen ti hian ti dona STU plus 2 anti dona CDEFGHIJK tamdo da khame chu adik don lawa chan chu engma po sequence le series ani thailo. Okay, chumi function ta hian kan en lenga diagonalin enila S plus 1 T C plus 1 D E plus 1 F N plus 1 O T plus 1 U chu tiang bok chuan hemi po hi indu chuan in check le thea laser aniatro light amplification by stimulated emission of radiation tiang po hi in ria tanga nia full form ti veli mo exam alo chuak te chuan laser hi engtin ngen code ti chuan SFTBM. Okay, tuna heta po hian indu chuan in check thei hei muam hei L plus 1 M hei in shatiam tro A plus 1 B lock L plus 1 M A plus 1 B
S plus 1 T E plus 1 F R plus 1 S adik lutuk hemi le hemi hi a valid chiang lutuka chumi wang chuan engthil nge kan soi thei ta han kan ziak le lo kanga our question is retail will be coded as anti retail om zia ta han ka zia kanga R E T A I L ania so pakhat kan add zelang R a pakhat kan add chuan S ani dona E a pakhat kan add chuan F ani dona T a pakhat kan add chuan U ani dona A a pakhat kan add chuan B ani dona I a pakhat kan add chuan J ani dona L a pakhat kan add chuan M ani don so our answer will be MJBUFS hey option number D is the correct answer okay MJBUFS hemi kan answer ani dona hemi hi dika chumi zo question number 19 hi solve la question number 19 yan tawo hemi chu in move le karin da jon in solve thayang hemi tiang question ni chu heyan ru tihian ania okay chuan pakhat chu tihian tuna hemi thilishi atiam tumula entinan hemi semi circular party flip dei taila kan flip vele engtin nge om dei don tihian om dei don atro yes adiklu tuka hemi chu diklu tuka hemi pattern ni ne kan follow tur chu tiang bok chon hemi achunga mi hi tihian flip dei la engtin nge alandan engtin nge om dan tur ti chuan tihian om don okay 1 le 2 maseng hemi thil hi tuna heta hian in eliminate thei boka hey abes anwai mi chu tihian om don ti kan sha chiang sa helam hi hoide a hoido mo helam hi a hoidawa chumi wang chuan hemi hi chuan sarani theilo phota 2b po hi answer ani theilo tuna kan chekanga enge answer ani thei 1 le 3 han kan chekanga anru han ngei to teu heta po kan flipa chungami heta po kan flipa chungami tro heta po hian kan flip de yang kan flip chuan engtinge flip om zia ber chu reasoning language a chuan mo enge kan ti thin flip om zia chu vertically invert hemi hi ni mai vertically invert ani mai hemi horizontal invert ti chuan tihian kan flip lavin kan spin zo kang tihian in shethiam hemi thili hemi portion ni helama am dona hemi portion ni helama am don maseng first le second a kan vertically invert a kan flip a chumi wangjon hemi po hi kan flip angai don han ngei to kan flip chuan nang mane nan imagine te wo hemi thili enru kan flip ve chuan hemi thili mo kan flip chuan hei hemi portion hi azum hi helama hian azum zo ki om dei don in shethiam a om zia chu tihian hei in shethiam tihian hei tihian this will be our answer in shethiam helama hian om dei don tihian so our answer will be option number C hi kan answer ni don voi khat kan explain non le endu om ka soi tumber chu tihian figure ne tro lower portion hi tihian ania tuna achungami hi flip don ta ila mo vertically invert don ta ila hemi portion zoom da wi ta hian om don in shathiam chuan hemi hi nuaya om don that's why tihian om ngei turani chu no diagram hi tihian kan mu don so our answer will be option number C will be our correct answer okay question number 20 hi select a suitable okay heta po hian an ru heta hian engtin nge kan ti thei awan beng cheng tak wain chu construction ru apo sura ma se on la thok thon so heta hian an ru heta hian hemita pathuma hian pahnia dark omatro chu black portion oma heta po hian pahnia black portion oma om zia chu 100% heta hian circle omanga chumi chunga chon black omngeng chumi chunga chon black portion omngenge ngai so first le second hi chu kan eliminate the hemi chu answer ani thailo shim hemi ta pani chu okay ma seng thil dang heyan ru he chu common sense ani email hey voi khata raita oma adum hi chuan achunga omle dei chuan second row voi khata raita oma achunga omle dei chuan third a hian achunga oma raita omnge ngai don chumi wang chuan hemi kan answer ni don raita enge om hemi po hi answer ni thelo achunga om ve thelo this will be our correct answer option number D is the correct answer okay tuna question number 21 nimina kawan lom take achan chu students pathumi nang answer in shadwa 3 aspirants told me that just because of you Izara
15 questions alo chua ka 15 kan ti male chen enge thil dang answer she dem answer chu I previous year questions kan solve a kan ti thalutuk anti in she thia kan ti thalutuka eng ma po na mi alo chuak lo all questions are repeated questions mo questions and repeat na salutuk repeat short trick te po kan manga ten ti mo ke pon katar pon nuam tu kalom tu ke po mo ti khan lo enzelula zirzela thiam zelula exam crackula ka du okay the math section kan solve na three numbers are hemi poi ka shilvek cho hemi question poi mo amain ka solve to three numbers are in the ratio 3 4 5 ania so numbers ratio ungiven thro dujan variable form apo 3x 4x 5x kan ziak te tholom tian kan cancel le te kan dujan mo masing cancel turin kan zia don latan tuna number pathum kan nei ti hian enge LCM ani don and the number pani are in the ratio and the numbers pani are in the ratio 2:5 chunita se tihian kanziak trina tro chuan what is the LCM of 2x and 5x ti chuan x hi chu kanziak ngei dona chuan 2 le 5 hi 10x is the LCM okay masing heta hian engthil nge inzia 3x 4x 5x tiang question in sol dan tur ka shilang chau x hi common ania tro chumi wangchon voi khat kanziak okay chumi zwa 3 4 le 5 enge LCM ti chon somthum chu ani thailawa 4 in kan divide thalo 60 LCM ani dona chon khoshana engzat nge LCM sang khatle zani ani a chumi zwa hemi le hemi kan cancel anga 6 le 120 20 times kan cancel don x is equals to 20 x is equals to 20 ber hilom kan HCF in shathia mem why enge reason hemi poishia thiam ngai lom ngatinge HCF ngatinge x ani ngatinga 20 ni don achan jumo tahian shia thiam tumru number pathum hemi te kan assume tro 3x 4x 5x chon HCF kha enge omzia kha highest common factor ania so enge highest common factor ti chon number pakhat chimi chu 3x po a divide tur 4x po a divide thai tur chon 5x po divide thai tur eng number nge ni thai ti chon x hi ni dona only x will divide all these three numbers chimi wang chon HCF will be x and the value of x is 20 so can answer chu 20 tuna question number 22 yenge square root of 18 into 14 into x is equals to 168 tahan we tam takin engtin an sol don tihian in tituran lauka shilang chau lelam atihian an square anga chumizwa tihian 18 into 14 and multiply lenga array don lu tuk tihian ti in tituran mi alawnia ti dan tur ka shilang chau andu hemi question nyatro tahan factors zia kilani melom 18 enge ti chon 2 into 3 ani trin tro chitiang bok chon 14 hi enge ni trin ti chon 2 multiplied by 7 ani trin okay chon equals to 168 chimza 3 into 3 9 ani trina 9 square root chu 3 voi khat pona kan ziak te ya hemi chu kan buai pui ngai tolo 2 into 2 chu 4 ani trina 4 is a perfect square chon pona 2 kan ziak te chon achunga 7 into x is equals to 168 tuna hemi 3 into 2 hi chu anwaya kan ziak chon enge 6 ani dona tro 16 can cancel 6 2s 12 ania chon 4 bang dona 48 16 can divide chon 8 ania tuna ya toy on ju short vector 7x is equals to 28 ania tuna du chon nang manin hemi 28 square chu 2.an shianga 2.an she kherlonga achan chu keman by heart turin kamika remember turin ka thin chau ma singen remember lo chun ga chu keiman enge kati thai he so tan kan ziak thai squaring both side hetlama pokan square anga so 7x is equals to 28 square chu angzat 784 and trin tuna 7 in kan cancel kan answer lo chuak me ang 112 in so 112 is the correct answer okay tuna question number 23 he hemi question ni chu are baap hi ni mai voitam takashilta chu p by q means p ratio q equals to 8 by 5 15 ania q is to r engzat nge ti chon 3 is to 2 ania chon you have to find out the value of pqr okay pqr ani chon enge ka soitrin ka pqr ti hian kan zia kanga exam hola ti hian okay chon 8 is to 15 kan zia kanga
QR and given through 3 is to 2 so Q noya 3 kan zia kanga R 2 kan zia kanga chim za heta engma omlewa so abulami number omze chu 3 helama engma omlewa abulami number 15 kan zia ka to kalam ti han kan multiply trina 8 into 3 24 15 into 3 45 sorry 45 15 into 2 30 3 cancel leila 8 3 cancel leila 15 3 cancel leila 10 so 8 is to 15 is to 10 option number C is the correct answer. A can do a work in 15 days. Hey, A can do a piece of work in 15 days. B can do a piece of work in 20 days. So anni khat ho zat ang zat nga tijon 1 day work LCM method pona solve thai to mo nang mani thu ami chu kami khachu nang mani thu nya okay hemi anni khat ho zat nya chumizwa if they work together for 6 days so ni khata hai ti za thi an thok chuan ni rukang zat ngan thokang lelam a 16 multiply la ni lam poi lenam so 15 le 20 enge LCM ti jon 60 4 plus 3 chuan 6 le 60 10 in kan cancel de or 10 times or 10 4 plus 3 ang zat nge 7 by 10 so overall work 1 and 3 na 1 atang in 7 by 10 kan pe jon remaining work chu kan mu mai do na 3 by 10 omem option number D is the correct answer. Okay, this much fraction of work is still left. Question number 25 tuna a person riding a bike crosses a bridge omani hota han bridge nia hemi wall beng road ami hemi bridge nia chon bike kala me pakhatin bike kala chon speed ang zat nge ti chon 54 km per hour mapon vai tam tak ka sai to hemi series hi nang mani in learn chon thalutuk okay 18 km per hour chu 5 meter per second anitrin okay 36 kilometer per hour chu 10 meter per second anitrin 54 kilometer per hour chu 15 meter per second anitrin hemi tebulangin hemi poi zero la thia mula athadon lutuka okay so tahian ange kan ziang kaijon kashia a 54 kilometer per hour aniti chumi wangjon tahian length of bridge divided by enge kan ziang 15 meter per second kaziak top down kaijon ajanju kaiman kashia 54 kilometer per hour is equals to how much 15 meter per second chumizwa engzat nge time ti jon 4 minute ania second agan convert anga so hemi 15 ni tia kan multiply then kan answer lo chuak ngal me ngan ru 4 into 60 chu zahni le somli into 15 engzat nge ti jon 0 hata kan zia kan 24 into 15 engzat nge ti jon zahni somli le za somni chu zathum somruk okay so 3600 is the correct answer of this question. Option number A is the correct answer. Okay, what percent of the anchors and what percent the ju group apo voi tam taka kalawang lo to poll ka create to what percent anti tro so what percent chu divided by 100 of ania multiply 1 kg is 20 gram okay tuna 1 kg hi heta kg oma heta gram oma chumi wangjan kg po hit kan convert ang gram okay tuna gram le gram kan cancel thei to chumi zwan hwa ya 0 panioma chunga 0 panioma helama 0 pakhatoma helama 0 pakhatoma kan cancel x is equals to exact ngati chon 2% is the correct answer. Chumi za question number 27 here hemi po hi mani lokhan paper da ka muto ka solve to hemi question ni ai nang chi se eng ma po ni difference om lo tinani chu same question exact the expenditure on education per month is 1600 so education hi exact nge 36 degree hemi value hi sang khazaru kania so 1 degree tuna nge can find out angai ti chon calculate the expenditure on rent chu 81 degree nia han ngai to 36 degree value sang khazaru kania 81 degree value can find out angai chumi tur chon enge kan ti 1 degree can find out angai melom 1600 by 36 ania tuna engmo kan find out turga 81 degree nia so lelama 81 degree multiply la kan answer chu lo chuak ngala okay 81 by 36 so 9 in cancel la dule mo okay 9 in cancel ang 9 za chon 9 in 4 za hemi 4 in cancel la 400 zali le pakwa kan multiply chon sang thum le zaru kan it so our answer will be option number A. In a group of 65 people okay in a group of 65 people a vine and exact nge apple le banana tro so A union B exact nge vine and om ti chon 65 anya chon those who like apple only ti chon 14 ya chuan apple le banana du kha exact nge ti chon so mania okay chumi za banana kha chu kan shelo tro hami kan find out anga do le Venn diagram pon kan siam te kan ziak te
Avain ang zat nga nom total ti chuan 65 an oma. Okay. Apple do ang zat how many people are there who like apple ti chuan 40. Okay. Chuan 10 people 10 like apple and banana both. So 10 kan zia ka nga. Only do tu ka ang zat nga nom don. Hemi kan find out potang mo NB kan find out potanga NB kan find out tanga chu ta trang chuan hemi te ni kan minus anga bak chu eng mati ngai lo. Achan ju 10 are those people who like both banana le apple. Masing hemi NB atangin 10 kan minus to chuan purely only 100% banana du tu te anom don. Entin nge kan find out tang. Formula amapon voitam takaziak to tro hemi khoshan ju voitam takasol to tiang chu A union B equals to NA plus NB minus NA intersection B. So NAB ang zat nga ti chuan 65. NA ang zat nga ti chuan somli. NB ang zat nga kan sha thlot lawa chuan NA intersection B ang zat nga ti chuan 10. So somli train som pe chu som thumania helama 65 plus NB ania. Hemi som thumi helama kan transfer chuan somruk panga train som thum pe chu 35 ania. So NB value kan sha to. NB are those hey NB chu hemi hi ani maseng hemi portion po hi kan minus ang ailom. Hemi kan minus vele purely those who like banana can find out don only banana anti tro khoshna chumi wangchon 35 can find out the NB chu ta trang chuan 10 hi kan minus anga 25 will be our answer. Okay, 25 option R 25 25 will be our answer. Okay, question number 29. Sum of first 100 natural numbers samapon ka saito 100 natural number niya aha fenge somnga ni voi khat somnga ji akleila answer will be option number D. Okay, hemi kan answer niya tuna thilpahat hemi hian tinan trick shelo tu tetan ang tin nga kan tiang n into n plus 1 by 2 hemi formula hi ni trina. Okay, so n ang zat nga 100 n plus 1 ang zat nga 100 plus 1 chu 101 ania divided by 2 nia 50. So nga le za pakhatin multiply jon 50 aro chua kang the mean of 100 observation ti jon 100 into 50 ni dora. If one of the observation was 50 is replaced by 150 omzachu 50 kan replace zona 2 nen mo kan replace zona 150 nen 150 kan dalu tanga 50 kan la chua kang tu nang zat nge mean ani don hemi ni mai zale somnga kan multiply jon 5000 ania za somnga changin somnga kan pe chuan za ania divided by 100. So 51 so 5000 le 100 chu 5100 divided by 100 0 panile 0 panik above dona 51 is the correct answer. Option number B is the correct answer. Okay, tuna question number 31. Total surface area of a cube nang mani pon in nga surface area nge ni thin hemi surface area chu ni thina tro basing cube ang zat nge surface area om thin ti jon paru kom thin surface area for one face L square ania achan ju hemiside le hemiside hi equal train maseng parukla yoman lomi so total surface area will be 6L square. So hemis value hi and given hey total surface area of cube is 96. So 16 can cancel 16 times han ngai to L square equals to 16 and each one what will be the value of L4 and achan ju 16 perfect square and each one square root chu 4 ania. Tuna what is the volume of that cube anti volume anga formula L cube anitrin. So L cube is 64 achanchu cube of 4 to 64 inchina. So our answer will be option number C. Question number 32. The length of longest pole that can be put in a room of dimension hemi po hi voitam takasol to L square plus B square plus C square anitrin 10 square ania B square anga 10 square C square anga 5 square 10 square chu 100 10 square chu 100 5 square chu 25. So kan belanga za le somni panga chu zahni somni panga nia 225 eng square nge ti jon som panga square entry. Okay, hemi poi shia to tuna question number 33 kan solve hi question pathum chu om to enzo lo la arrange 5 by 6 7 by 8 13 by 16 hemi po yamain ka englo to ho video kasi am to fractions po pathumom tro three types of fractions are there: proper fraction, improper fraction chuan pakhachu mixed fraction ania
hemi proper fraction ani hi okay hemi proper fraction ya achan chu anwai mi hi if denominator is greater than numerator chu proper fraction kan te chin okay chuan numerator denominator aina tam chuan chu improper fraction kan te chin hemi point shia tur okay enge rule ka soizia kha if for the case of hemi chu difference tam lu to kalam 3 de ni hemi te berdon hemi point shia tur hemi difference tam beratro hemi te berdon ate berdon ti chuan enru option number C hi ani thailo option number A ani thaya chun option number D po hi ani thailo C le D juk ani thailo shim phota maseng hemite pahnia hian enge rule ka soi ka mapon ka shil to chau 5 le 8 kan multiply thina engzat nge 40 6 le 7 kan multiply thina 42 tam jok tro a omzia chu 7 by 8 hi alian berdon tinani chu adot 5 by 6 say 5 by 6 chuna te berenge ti jon 13 by 16 so our answer will be option number A will be the correct answer of this question okay tuna question number 34 an item was sold for cheng zakwa in okay anshala chuta chumi 900 achon value added tax pon include tinani chu inshatia mem a omzia ber chu a price diktak chu kan shelo x angin ngaila okay chuta hemi x a hian 12.5% value added tax and include nu engzat nge aman ani dai zakwa ani dai inshatia mem thili hemi line inshatia mem a original price mark price list price and point thea hemi hi ani a tax choi ma tax pay bel ma in a value chu x ani ya aman chu x ani ma seng chumi x a jon 12.5% tax kan choi nuwa engzat nge ni dai cheng zakwa what will be the value of x tijon x common kan langa 1 plus 125 dot kan dasun nga decimal kan dasun chon tihian kan ziak tia equals to 900 okay hemi 125 25 in cancel la 5 times hemi 1025 in cancel la 40 hemi cancel la 8 time okay so 1 by 8 kan ziak tia tihian 1 by 8 kan dite tuna hemi 8 li tihian multiply ila 8 ones are 8 and yeah 8 plus 1 9 so 9 by 8 hemi can solve chuan tuna hemi 9 le hemi 900 di 100 times in can cancel thia hemi 80 thon chaude ila 800 so value of x will be 800 rupees okay tihian can solve tunia chun a question to ber ju a hauzia ka shilang chewa ama pon ka shil to chonio x axis a enge 0 ni thin hey x chu very char dan hata x1 ani dona 2 3 4 5 ma seng y hi voi khatma y always 0 ni don achan ju y hi variable ani ve don lo I vary don lo chu tiang bok chon y axis a x enge ni thin hey y1 2 3 4 5 6 ani -1 -2 -3 -4 -6 ani hey x hi eng ma che velo I vary velo so 8 y axis x is always 0 chuan 8 x axis y is always 0 tuna hemi equation is solve la 3x plus 2y equals to 12 cuts the y axis at the point y axis a cut don chuan y axis a cut don chuan ju heta hian a cut don atro y axis a cut ve chuan x is always 0 inshatia mem achan hemi achan brief the in kan shilang cho x axis hi variable nita se x heta minus heta 1 2 3 4 5 6 some -1 -2 -3 -4 kan zia chuan y will be always 0 ma seng heta jun y axis a kan cut don du jon heta po kan cut thai du jon heta po kan cut thai heta po kan cut thai heta po kan cut thai so enge change make value of y a change make atro a vary make value of y a vary chuan enge constant hey x is constant x can vary well 8 y axis x is 0 and it so x is 0 can put the yang 0 3 into 0 to 0 nya chon 2y equals to 12 anya so hemi can cancel y will be equals to 6 so enge can denote thai x is 0 and y is 6 so 0 and 6 will be the correct answer okay so video trying teach one in low like nge don ya course enjoy do chon enjoy okay next video kan hula chho don ya thank you